Football Titi part zaruk palina ngai khavele donta ila Europa footballa thunei tu sangber UEFA chuan club panga hremvele ta in heng club a hremna chanber chu financial fair play dan an bo chet wang ani an hremte hi English club Chelsea le Aston Villa, Spanish club Barcelona, Italian club AS Roma le French club Lyon te an ni Chelsea hi Euro maktadwe somni choi tura tiin Barcelona hi Euro maktadwe som panga choi turin an tia Lyon hi Euro maktadwe som pani point panga choi tura ti bokin Aston Villa hi Euro maktadwe som pakhat choi turin an tia AS Roma po Euro maktadwe thum choi turin an hremani financial fair play dana hian club tinin hun bithia zel sum an lak lu aya an man atam jok theina dan mumal tak zamania chu dan bo chiada wanga hrem tok te chu heng club panga te hi an ni hrem an to ta ka hian thil chiang tak chu heng club te hian sum an lak lu aya an man atam jok na hi atam thokhat hle ti hi ani hrem jinga English club sum mang tam Manchester City an telmia lo hian makti a hlo hlea soizui hlober pakhat atlingani Arsenal chuasan hlim Thomas Partey hian club von lai la nei lovin khoilam nge a hoidon ala chiang lova hetiang kara hian meche pong sual thu buai le mipat meche na man sual thu buai alaka zialu ani pong sual thu buaya hian pakhat mai ni lovin panga lai zialu ania ama bak akau hle tuntuma boina ato hi sangni somni pakhat somni pahni borvela thil thleng niin police lam chuan antar langa he thu buaya hian meche pathum an tel meka meche pakhat hi pong sual thu buai pahni nena inzom niin meche dang pakhat hi pong sual thu buai pathum nena inzom ni bokin meche dang le pakhat hi mipat meche na man sual thu buai pakhat nena inzom ani boka chutiang chuan heng meche pathum te hian pong sual thu buai panga le mipat meche na man sual thu buai pakhat anzom meka chu Thomas Partey lakami vek nia soin Thomas Partey hi an pu ta ani bere Ghanaian player tha hian pu ani na hi aphathunga henga hian in nam hnoina anei lo thu fia turin ma an la don bok he thu buai hi kumsang ni somni pahni February thla khan detective ten an chui tana atira an thu don chu pong sual thu buai ani ti chuan an chui zel nuwa Thomas Partey laka hian thu buai fum fe zokin zialu anita a Arsenal midfielder poimo thin hi korta ain lan ve zak atul don ta ani Manchester United player ani lain Mason Greenwood hian akopui laka ache dana wanga thu buai anei tuarin in khel theilovin honenge mo chen awmani kha Manchester City defender thin Benjamin Mendy po mipat meche na lam hoi thu buai ane wangin hun rei tak in khel theilovin a oma atuar na hle Thomas Partey po hi ain sei film zo lawani chuan a career top lama a hniam kok pha theidona chu wangin tuna athil ton hi ngai tha arem lawani Manchester United chun am player nei sa an chanbel zel don ni in alanga lung oilo chua du po an om ta zel thu thara chuan Manchester United player 10 khatin club chua san an duwa chua an du thu hi club ho tu ten he na po an thlen to nge ni in tarlan ani United chua san du club ho tu ten he na po thlen to te hi player panga ni in report an nia chungte chu Anthony Jadon Sancho Tyrell Malacia Marcus Rashford le Alejandro Garnacho te hi an ni team bo ruak thalo takara hian Rashford a hak thin number 10 chu Manchester United hin an player thar Matthews Cunha an pe maka Marcus Rashford tan phei hi chuan chua ngei du lo na chin ni in alang lo hrim Rashford hi United Academy chua kania lona a khelna Aston Villa kor ti lo chu club dang kor a hangai lova ma se kumsom athin ma da ya azom Manchester United hi a chua san atul dona apian na kho club ro puitan hian a khel chun zom arin om talavani Garnacho hian kumsang ni somni khan Atletico Madrid a om lain United a senior level a ming cherzui Marcela a nget hlei theilova heti chung hian alaka base asan ve thina wangin kumsang ni somni pathum khan contract ajiak thara kumsang ni somni pariat thleng dai thu a thlung thar ma se tuna chuan chuak du jinga atelta a Jadon Sancho hi kumsang ni somni pakhat khan ni puilain Borussia Dortmund atangin par maktere somsari pathum sengin an la luta German club a ahmunom te lul nen
United ta ero munom ni reng anei lo ti thei khopin aniam chak ta thunga lona achuana lama po achuti te wal thei ta chuang lo zel bok Jadon Sancho atang po hian United in thilro puile ha hi pa faklak an nei meu lo ti thei ani Tyrell Malaysia hi kumsang ni somni pahni ni puilaya Dutch club Feyenoord atanga anlak luania Paul Magdadoi som pathum ba ka add-ons Paul Magdadoi khat point pasari anda tela avain transfer fee Paul Magdadoi som pali point pasari seng thei tura anlak lu ani ma se United ta atangkai phak meu lo Brazilian forward Anthony hi Ajax atangin kumsang ni somni pahni ve kha ni puilain Manchester United hian Paul Magdadoi somriat pakhat point pathum seng tling thei turin an la lu ta khati lai khan forward thang duang berpol player munom le hriam tak ni ma sela United ta Ajax sa Anthony angkha mu tu reng reng aum lova sumtam tak an sena player atang hian thilro pui mulovin an chuatir ngei arin omta ani heng player panga te hi an chuak ani chuan contract mangzo player then khat chuak tenen United hian player an chan nual don ti na ania athom that lama chan an lak na sat le atul thei don ani player lung oilo chuak du te hi man tam takin an hral thei arin om lova an mani be se tu ten an lung oilo ti an hriat pui thlap to awangin United atang hi chuan man tlom thei angbera lak chua an tum ngei arin oma hei hi United tan chuan thil poi tak atling phak ome Manchester City defender Kyle Walker chuan English Premier League kai thar team Burnley azom dona kumsam thum pangami hian medical test po apaltlang vek to ani English right back hian Burnley a hian kumni dai contract aziak dona season man zo tak chia chanhulam AC Milan a lona khel hian Manchester City kor a ha to don lovani Walker hian Tottenham atangin City hi azoma kumriat City tan khelin awanglai hun tha mangzo veka no moi po som pasari lai achoi pui English Premier League no moi ringot po tumruk lai achoya Champions League no moi te po achoi tel in elna a khel puya no moi achoi kim pui man vek ani Kyle Walker hian City a contract ala mangzo lova na kumsang hi somni paruk ju ni somthum thleng dai anei meka ma se City ya player poimo ani chunjom don lova chuwangin ama hian chawna thar ma chhon turin Burnley pan athlang ta ani Italian club Juventus chuan club lian tak tak ten lak lu tuma an hel thin Canadian forward kumsomni pangami Jonathan David an la lu ta ani hian lila a contract amang zowa free transfer in Juventus hi azom ani Jonathan David hin kumsang ni somni khan Belgian club Gent atangin Lille azoma France club Lille a ming acher hle match jani somthum pahni khelin goal za pakwa te mem akhunga asi somthum anei tlingbok Turin club hin kumnga dai contract an zia puya heti lai hian achua santak Lille hian striker thar la lu to bokin Arsenal striker thin Olivier Giroud an la lu tani France club Marseille English midfielder Angel Gomez an la lu ta boka kumsomni palimi hian a khelna masa Lila a contract a manzo nuin France champion voi kwani to Roberto De Zerbi kai shuai Marseille hi azomta ani Angel Gomez hi Manchester United chul chuak ania ma se United ta senior level a atangkai man meu lova match som chau a khel man player poimo jok ani theina tur mun pana chuakin atifu ta zel ria Marcela hian Manchester United ta a khel pui thin Mason Greenwood nen an khel dun le theidon bok Liverpool a vulchuk ti thei khopa munom le langsar Coutinho hi kumsom thum pathum mi ani ve towa Liverpool a theina sanjia le mibik ani zia lang thin ma sela Liverpool chuasana Barcelona azoma tangkhan ahniam roya tuna phechuan football khovela hian alangsar talo hle ani hi season manzo tak chi po khan Aston Villa player alani renga ma se lonin anram Brazil club Vasco da Gama a lonin a khel thung ani Villa a hian kum khat dai contract ala nei boka ma se amang zo talova lona a khelna Vasco da Gama hi angetin azomta ani Vasco da Gama hi Coutinho injir chuana klapania kum khat dai contract aziak Nico Williams Spanish forward hian Barcelona apan ngei don ni in langman ma sela bese lo lama thutlungna asiam tadai maya a khelmekna Athletic club a contract thar aziak tadai chuta po kumsan hi somthum panga thleng cham turin rin omna thu atiama release clause po euro maktedoi somriat panga loi nein leichua ahar sat pha sot dona a release clause po atam zual ta sot
anin rem tak lo chan lian bera tarlan chu Barcelona le Nico Williams te lam du dan ain an lo wanga ni Barca hian Nico hi laklu an duwa athu phungin inrem na po an nei veka ma se je ka contract an da dona anin rem na tur thuthlung an hrual mum donin a mor an bok thei talova Barca hian Nico hi a contract masa a release clause mangin leianin huama ma se La Liga lama an ziak lut theilok don lo thung La Liga danin a phut angin Nico ziak lut tur chuan Barca hian insing sak masak phot an mamowa chutiang kara Nico telam hian August ni somni ralma a registration a felman lo chuan Nico hi free agent in achuak le ngal theiang tin thu thlun tel an du ta a hei hi Barca lam hian an pom thei talavani chuwang chuan inrem na tluan tling nei thei talovin Barca hian risk lak ai chuan tin an du ngoi player hi an la lut luingam talova Nico po hian a khel mek na Athletic Club a kum som zet dai contract aziak thar ta zo kar tampo liam ma khan FC Zenit Nico Williams hian Barca azom ngei theina turin TikTok kal tlangin sum an donate velani kha ma se Nico hian Barca azom le ta si lova FC Zenit hian TikTok kal tlang vekin sum an donate an di let vele an noi ve nak khop mai in khel result lam soikai talokila nizan khan FIFA Club World Cup in elna khel chun zomania Fluminense Brazil Club tha in gol ni gol khatin Saudi Club tha Al Hilal an neya mipui singli sangthum somkwa pakhat pun khom na ma in khela hian Brazil Club Fluminense tan hian minisom lina Matheus Martinelli an gol masoi khungin second half minisom nga pakhana Al Hilal hian Marcos Leonardo mangin an suta minisom sarina Fluminense tan an player poimo Hercules an chakna gol akhung zui vele a gol ni gol khatin an chakta ani heme chahian team pani hi anin khel tok leya atopa ero gol khung tam jok Fluminense chakin semi-final an lut ani quarter final match danga Palmeiras le Chelsea in machonin mipui sing ruksanga jasari somriat pani punkhom na ma in khela hian Chelsea hi gol ni gol khatin an chaka minute som parugna gol palmaran gol thazet khungin atim ma asoi puya gol palmar hian ramle club tan abel khomin match riat chung gol a khung lo nuwa Blues tan match poimo taka mashoina gol akhung ani first half a gol dang lu bel lovin second half minute somnga pathumna Palmeiras tan Estevo Willian chun an sipura suta kumsom pariat mi Estevo hi Chelsea na an leifel to ania FIFA Club World Cup in elna khel zo vele a Chelsea a in pulu turni in a club thar dur laka hian an sepur su na gol akhung heminu hian gol dang lu bel lok lovin hun top don nai minute somriat pathumna a Palmeiras player Augustine Giai an lama atilut pala on gol manghian Chelsea hian gol ni gol khatin Palmeiras hi an ne ani Chelsea hian harsana lian an tok lem lova bol changtamin hun tha po anin siam tam hle ma se gol khung an harsat leya on gol mangchangka in semi final an lut ti hian Chelsea hian semi final a Brazil club tha dang an defender thin Thiago Silva khelna Fluminense an machon don ta ani zan ina quarter final khelma bak match ni an khel dona darkwa le chan veya PSG le Bayern Munich anin machonanga zanlai pel dar khat le chan veya Real Madrid le Borussia Dortmund in quarter final match na nungber an khelang zanina hian semi final lu team pali an hriat kim dona semi final a in machon tur te po an chiang ngal don Chelsea le Fluminense baka zanina chak team pani te hi semi final match a anin machon don ani Europa footballa thunei tu sangber UEFA ina abuat sai UEFA Women's European Championship in elnapo group round khel chun zom zelania nizan khan Sweden in sikhat fain Denmark an neya golam chun hi Philippa Angeldalin akhung ani Germany in sinhi fain Poland an ne boka Germany tan Jules Brand in gol masoi minute somnga panina akhunga minute somruk parugna Germany gol ni na hi Lea Sularin akhung thung ani zanina UEFA Women's European Championship in elnakal meka hian group round khatna amoran bok dona darkwa lechan vea Wales le Netherlands anin machonanga zanlai pel dar som pani lechan vea France le England anin machon bokang ramsom paruk in elna Women's European Championship a hian group A group B le group C ten round khatna an khel zotowa group A a Norway le Finland in point thum ve na yin Switzerland le Iceland 10 point an la nei lova Group B a Spain le Italy in point hum ve na yin Belgium le Portugal in point an la nei lova
Group C a Germany le Sweden in point thum nei ve to in Denmark le Poland in point an la nei lova. Group D England, France, Netherlands le Wales omna hian zanina round khatna an khel ve thung don ani. Transfer thuleng ngai thadon ta ila chumi zoa chuan Diogo Jota vuina lam a chevel thilte kan soikai vele don nia. BBC na transfer thuleng atarlana Times Inter langin Newcastle United chuan Italian player centre back Atalanta tana khelme kumsomni pakhat mi Giorgio Scalvini laglu antuma ani hi palmaktere somthum borvela laglu theitura ngai ani. Mirrorin tar langin Arsenal kai shwetu Mikel Arteta chuan striker laglu ngei adua hemi atan hian kar ni potling lo hun arwa mana chumi atan chuan Sporting atangin Victor Gyökeres kumsomni pasari mi emo RB Leipzig atangin kumsomni pani mi Slovenian striker Benjamin Sesko emo Aston Villa atangin Oli Watkins emo atu emo ber hi laglu man ngei atumani. Fabrizio Romano intar langin Barcelona chuan laglu antum Nico Williams an laglu theitak lo awangin Liverpool atangin kumsomni pariat mi Colombian forward Luis Diaz lam an hoi thar vele dona. Colombian forward hi laglu ngei tumin thuk zokin an zui don ni in alangta ani. Spanish Sansinbu Mundo Deportivo intar langin Manchester United le England forward kumsomni pasari mi Marcus Rashford chu Barcelona in Luis Diaz an lalu theilo ni chuan laglu antum dona thlavenga anda ani. ESPN intar langin Polish goalkeeper Szczesny kumsomthum pangami in khel acholsan nuwa Barcelona tana golvenga kirle hian a khelmek na Spanish club Barca tan hin kumni dai contract ajiak thardon ni in tarlan ani. Talksport in tarlangin Tottenham chuan Genoa centre back kumsomni pathummi Belgium player poimo ni bok Koni de winter laglu antuma ani hi a khelmek na Italian club Genoa hian palmaktere somni pakhat point panga an chiarani. Italian Sansinbu ten tarlangin Italian champion Napoli English club Manchester United le Saudi Pro League club Al Qassia te chuan Fiorentina atangin kumsomni pangami Italian striker Moiskin laglu antuma anin chu meka ani hian release clause palmaktere somli panga aneya a release clause hi July ni som panga thlengchau anung don ani. ESPN intar langin Inter Miami chuan kumsomthum pariat mi Argentina superstar Lionel Messi hi contract zia tharpuyan tum meka tuna contract an nei mek hi kumin kumtluan dayania anjiak thar lawani chuan na kumkum tira tangin Messi hi free agent ani dona. Inter Miami hian tuna hian contract thar chungchanga Messi hi andor tran der to ani. Diogo Jota le aunau pa boral chungchang be bom sang te zui le talokila Barcelona hian Jota le aunau pa boral chungchanga uina thu torpuina thu mumal takin antar lang lova chumi annekin football khovel lungchet hun hi suma chantir theilam thil hoi tarlan nan an mang thunga IG le Facebook lamate an account kaltlangin torpuina lam thu engma antar lang lova an Twitter account kaltlang eroin thalak po tarlang tel lovin ahmingin Jota sunna antar lang ve tro kani club lang sarle ro pui an nia wangin NB lo jingami an nia hetia an tatlat ero demna thuin a zui na sa hle Jota thian nai tak jingami Chelsea player Pedro Neto hian FIFA Club World Cup in elna khelmeka quarter final match an khela Chelsea jersey a Jota le anaw Andre Silva te ming zia kaina khelmola keng lutin Jota te unaw asuna alantira a thian pa boral na in achun na hle ti po ahmela alang theiani Neto le Jota te hi thian an ni mai lova unaw ang hiala soithin an nia chutiang khopa in nei chuan ni Wolverhampton tan te po an khel dun thin ani kha Al Hilal in FIFA Club World Cup quarter final match a vek Fluminense an ma chhon tumpo in Portuguese player pani João Cancelo le Ruben Neves te mu hreom khopin anin sum thei lova harsa ti takin anin khel ram ti thei khopin an om Cancelo po ain sum hlei thei lova Ruben Neves phei chu Jota thian pa tak tak ania anin kom ngai sia atuar na hle ati mei te point an hnem ngai khopin om hiala an thian pa an mangai na lang chuak ni ma sela an khongai thak lu tu kha mu an hreom let ling zo kani Ruben Neves phei hi chu quarter final match poimo tak an khel zo hian a thian pa Jota le ana vuina lama tel turin ain ruah mana Portugal lam apan nga lani zai thiam rock ben lar Oasis point kumsom panga nuwa an concert le masak bera an hlalar tak live forever an saklain Diogo Jota thalak big screen a antilanga Jota an sun
Liverpool tran tu te point Jota thranan PlayStation controller te an hlan te la ama nena inzom thil te ama tran tu te ama ngaina tu te hian an va fom kim tak em Jota hi gamer ania COVID-19 shrilen lai phei kha chuan FIFA 21 Ultimate Team Leaderboard a number 1 ani phak hiala FIFA game Ultimate Team Leaderboard bi ka hian world number 1 te po ani to ti na ani chu tennis manga in elna Wimbledon te infiam na sang le infiam mi tam taka tangin Jota te una su na mu tur le hriat tur a oma Jose Mourinho thu soi te kha atlip na lama mi kha adik viau mai Diego Jota te una borol na chungchanga engtika emo chuan hrethiamin kan la pom thiam mai theye ma se tuna chuan a har sari ani ati kha Jota chungchanga hian a physio Miguel Goncalves po tong chuak ve toin Jota hian phur takin hmalam hun a thlir ti asoya ama enkol tu physio hian asoi dan chuan Jota hian zaitok ma sela adam chak hleya professional ani na hi englai po in thlau thlak theimi alovin alanti reng thin bok titura ka hril angte chu tha em in azom thlap thina damtuma ain enkol na konga soisial na tur omlo khopin ain vong tha ani alunga tlem te na thok thalawa oma chumi enkol zui na konga chuan ati tha hle ani nena kanin thla don po khan na anei to lo thu te min hrilin Liverpool a akir tur thu min hril aphur a dam thale tura abeina khan ain ring tok le boka season thar thlirin aphur hle season thara season ro puizok nei in be seina sang tak anayani zandaria le chan ve vela an unawin ka thla liama Jota khan darkariat borvel chau tlan konga hunan man tur thu te min hrila hotela anchol hadam zok tur thu te po min hril atiani Jota hian malam hun suang tuana a thalamin anaya aphur le boka ma se thina a hne zota bik si lovani Jota club Liverpool an fak om hleya an player te chol an pek lai ani chungin Jota vuina lama team ho tu lian te le player te an kal tha hleya Jota an Liverpool a khelpui thin te ngei po mu tur anom nuala an mel ero mu anuam lova an lungai zia te an nat zia le hreom anti zia te an mela fia takin alang theiani Jota hi Liverpool hian kumsak ni somni khan ni puilain paul makte somli panga tling thei turin an la luta kumnga dai contract an zia pui chumi nuwa kumsak ni somni pani khan kumsak ni somni pasari thleng dai contract an ziak thar leya chu tuna Jota an Liverpool a contract anei mek hi nitain kumsak ni somni pasari ju ni somthum thleng dai Diego Jota hian Liverpool a contract anei mek ani Liverpool hian Jota kalsan tak te an theina zonga tranpui an duwa tlan chiat an tumlo thu po an soi to ni kha ti chuan Jota number hak thin number som ni an immortalize don ti anti chian nuwa Jota an Liverpool a kumsan hi somni pasari chu ni somthum thleng dai contract anei hi ama boral to ma sela anti nun sak zel dona an pui fanau tele achung te hna Liverpool hian Jota hlo hi a contract zong ma chu an pe thlap dona Jota fa te zirna sen so po Liverpool hian an tum sak don bok ani You'll never walk alone ti thu pui pakhata nei tu hian an mi te an thla thlam ngot ngai lova chu Diego Jota a hian atharin an lan tir le ta ani Jota hring tunu anu Isabel Silva hian a fa pachung chang hi a soi ve ta boka ti hian soin Diego hian engthilma mindil ngai lo bu thaberber te adu thu po min hril ngai mi lova kan khosakin atlin lauti a hriat chian ema wangin thil a thlir thiam hleya hei wang hian ania thil hlutna a hriat thiam ema nun hlut zia po a hriat thiam ni aklap masaber Pacos de Ferreira atanga achungchang thu kan don te kha amak zok hiala anni khan Diego hi enkol nuam lutuk ani thu te apuitlin thu te min hrila kha chau po kha kan tan chuan atok zo ani kan fapanun dan chiang taka lo hriat ve zel kha superstar anita ti thu hriat ain a thazoka a chan chu anun dan kan hriat te khan kan na tho kanin enkol dan te kha a hlo tlin na min mu tira chu chuan in chuan na min nei tir ta hial zok rol thar mai ani lai te khan zana nuam tolin a chuak ve ngai lova a pian chama chau a chuak ve thin zana choi chuak zongin aum ngai lova party na akal ngai hek lo nom sak bol na lama engthila ma atel ve ngai lova ina a oma keima ngei poina chuak vela leng ve ro kati poin adu ngai lova ina om athang jok zel
Diogo tan chuan tlai lama in khelna tura oma zana PlayStation khel tura ombok chuan chu atok em ani ani hi chuan ama nem tur poin min be se ngai lova engthilma mindil ngai lo ati ani hei hian Diogo Jota hi mihring na po mi thalatuk ani zia atilang chiang hle ome chuwangin khovel hian footballer achan ani mai lova mi tha achan ani Diogo Jota nupui Cardoso hian ti hian soibokin thina in min then ma lo chuan ti in kan soya voina hian hei hi ka soye thina meu point min then thei lawang ti in Diogo Jota te unaw hi Porto a Matis de Gondomar an pian na khua a biak ina vuina hun an mangdona July ninga inrinia vuitura ruwa man an nia chu voin hi ani he video ngai thla then khatin in ngai thlak meu chuan an vui zo to mai theye ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se